Good morning guys. So nagluto day ko ng pagkaon, bacon ni guys with cheese. Na cheese inside and representing saging saba. Dana guys, so mora ni kang akiyo, kang papa. Walay rice kay mahal ang bugas. Hindi ka hoda kiskin no? Hala, panit rin ka. Di nagpahangin misang sagdanan guys, kagilisan na po ni Ogligi, pang summer na nga ligid guys. Diri sa Japan guys, kaya na winter tire o summer tire, pero depende sa sagdanan guys. Kanang sagdanan kay kuan man ni yellow car, kanang light car ba, morning ginanglan magilis. Pero kanang mga mahal kaadyo nga sagdanan guys, kay murag ang ligid ana nila kay pwede boss. Pero mahal jud nga sagdanan guys. Sa kay di man ni kamahalan. Gimahal ra man ni nahang sagdanan. Sunod kay na amig Macdo. Niabot na mong order guys, mo ni among bahon maghanami. Basta ting cherry blossoms there sa Japan guys, kay daghan jud kag makita mga cherry blossoms sa mga kadaplinan sa kalsada. Unja basta spring na diri guys, kay magpakita na si haring araw. Unja di nakadutog no, medyo init-init na inan ang weather diri sa Japan guys. Pero di tibuok spring guys, nga naa ng cherry blossoms, kay mga taktak ra sila guys, balig duha ka semana ra na magpakita ang cherry blossoms. Unja naghanami day mi diri guys, flower viewing. Unja silang papa nagpicnic diri ang gipabalhin. Cherry blossoms na po. Nibalhin mi diri guys, kay dito manggod ang gipabalhin silang papa kay nigsud magsuot-suot mi adtong medyo kahoy banja basin makatunog. Mao niya mong foods guys ay nag-order kami sa Macdo. Dami. Thank you ay. Are you happy? Yes. Nag-prepare si Dagizang bahon ay kanon man tayo na dani dyan kawan ni lutong sud na hulot na. Kanin cherry blossoms guys, kay isa ni sa mga rason nga nung nangandoy ko og Japan. Pero karon nga nagpudyo na ko diri guys, kada tuig mo ni nagapo cherry blossoms kada spring, kay kada tuig sad ko malipay guys. Mo ni hang kalipay nga dali ra mahuman. Kalipay sa cherry blossoms nga duha ka semana ra. Madyo kani kay wanahan nabitad guys, wanahan naabot ang sanga sa cherry blossoms, kay basin mabali ba bawal ra ba jud ni, kinahanglan na ni sa gentle gunitan guys. Maski kada tuig na kumakakita nin cherry blossoms guys ba, kay malipay gyapon ko every time nga mag-bloom na ni sila. Mao ni nga buwak guys, nga di jud ko mapulan, ja excited pud ko basta ting cherry blossoms na. Wa mining tulin ani guys, maghanami mag flower viewing kay sa Kiyo si pangitag hulmigas, kay daghang hulmigas diri guys, si gizzag pangita. Oh di ay nalingaw si Jack. Potato 1個食べた。 Ay daghan ka jung hulmigas diri guys. この中に。Kabutan gud nimo sa mga hulmigas, nakasakit man na sila mamaak. どうしてなのかな。 Una ka sweet ate. ポテト食べ。いいよママ。 Nanagha na sila 千 ay. 人もいるぞ。ママの足に行っちゃう。気をつけて。ママ。 Kuri ka man ay di siya papa. かもね。 Mamaak jud ay ni sila nga mga 僕 hulmigas. のは噛まないよ。すごい足で。 Sige na no ako. あいつさんどうして中に持ってったの。中で食べる。 Nami diri guys, kay napoy train diri guys, then napoy mga bata diri nagduwa og golf. Ay. Akang cheese. 降らないからね。雪降ってる時は。つけるんだよ。 56もつけてるよ。そう。 Kitskite. あと抱っこする。 Aroy ti. Ning balik na pud sa QI sa mga hulmigas. Nice tiring dapita guys, kanay cherry blossoms sa QI. Ganahan ka sa hulmigas. Kuya ako, wadi. Sorry, hako po dayo ako. Mite, kore. Hakon diro yo, mite. Ete, hakon diro yo.
本当だ。これはこれも持ってくってあっくんほら アリさんの性格はすごくいいんだよ。これは網のためにね、いっぱい食べ物ほら持ってっていっぱい食べ物集めて、網時に出れないから、もう中にはいっぱい食べ物集めてるよ。長期の意味だよ、条件入れてる。持ってってほらそう。で、入れだからてる。アリさんの性格はすごくいいんだよ。すごいね。そう。後で食べるんでこれあれさん今ね家に持ってって、ここにね、ポテトね、そう持ってっていろんなとこに持ってくで、のこことか、こことか、こことか。なんで今アリさんは食べ物集めてるの？わかんない。あれさんはね、ポテトをね、この中とかね、後で食べるんだよこの中とか網時には、入れる。アリさんは網時にはもう出れないでしょ、外乗れちゃうから。だからここの穴にこの食べ物は持ってって中で集めて貯金するの。で、雨が降んないようにしてるんでしょ。ちょっと重いんだってそう、今は雨降るときにもう食べ物あるから出なくていいんだよ、意味わかる？意味わかる？うん。え？どこ行くの？見て。見て、見て、見て。すごい運んでるでしょ？頑張ってるでしょ？これは運んでて、集めて、貯金するの。雨時に食べる。外も出れないから、雨時に乗れちゃうから。で、雨時は食べる。そう。晴れの時は餌をあげる。でしょ。そう、晴れ時にいっぱい食べ物集めるの。すごい運んでる。いっぱい運んでるでしょ？すごいでしょ？見て。穴に入れちゃった。入れちゃった。そう、ここの穴、見て。ここまた入れちゃったよ。ここの中に食べ物いっぱい集めてるんだよ。じゃあ、見て、すごい。すごい。うんあ、2個持ってったのよ。みんなは手伝ってるだよ、みんな。見て。お、頑張って。できたよ。中に入っちゃったよ。これも。見て。これも見て、みんなは。見て、すごいだね。かわいいでしょ? So mga to guys, do kay may naghuman sa mga hulmigas guys. Ang gistoryahan sa kiyo nga ang mga hulmigas nindot og batasan kay magtigom na sila daghang pagkaon kung ting init. Then kung ting uwan na kay di naman sila kagawa, so wala na sila problemahon kay naman sila daghang pagkaon nga tinigom. So mo na ang bot pasabot guys sa save for the rainy season. Ang hulmigas guys may good example para sa safe for the rainy seasons. Kay para di ka maglisod kung ting uwan na, dapat magtigom kag pagkaon kung ting init pa. 言ったんだよ。今からポポ Padung na mi uli guys. Gikan mi na grocery. そうこうだよ、こうして。これはキープしてね。これは全部使わないで。ほら、こうするとみんな出るでしょ。これ全部使わないでね。これまだいっぱいあるから。見てパパ、これかっこいいよパパ。これがいいんだ。これがいい。このサブナがいい。ティッシュちょうだいパパ。So nauli na day mi ani nga time guys since nagduwa-duwa man niya kiwa ning bubbles ni apil pod ko kay ang inner child na activate ani nga time. Then kay namdam ko sa una guys ba kani nga duwaan kay magpabuwa raman mig sabon atuin sa magbubbles dadson. 30分、20分、40分でどれを焼くか確かめる。ワットだよワット。これは30秒と20秒。じゃあこれをポテトはこのぐらいね。Now sing with me. Now whistle. Now hum. Now clap. Clap and sing. Now you sing. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, I, M B. N これ P P, O P B, Q, R, S, D, U, D, V. V, W, X, Y, N, G. Now I've sung the ABCs. Want to come and sing with me?